Ish, ish. Akulaleki mani, ngithandaza Sam. Ngivuke nje ngiyacabanga ngikhumbula lokho esikoleni sisaba nanaku kwema-debate now. Khona sihloko besithi education is better than money. Yeyi ebe wawukhona ngisaphotha leli phuzu lelithi le-education i-better. Ngangikhuluma ngize ngijuluka ngiphohle emagwebu ngihambe ngiyojikayela ngibuyela ngihambisa tandla ngizama ukuchazela abantu ukuthi njani. Mantombazane abeyibonile le nto katsene. Kufuneka imali. Kufuneka nje imali nkosi yami. Khathani noma ungaze ube sigadla ube sidlakela noma ungaze ube ngirabhamen uthathe inyawo bayamkhumbula rabhamen lile safunzana wele. Uthathe linyawo ifanele lilume ekugcineni kwako konke kufuneka le mali. Money is far better. Better to die in Dubai than to die in Danyana. Noma Tsakani khona la. Imali Thixo. Hey akulalwe.